ndayiririmba ukiri waririmba iyo wibuka se waretse zose sindirimbo nkaririmba reka mbwejagure basi okay twagiye okay when I come home to roses, I did really nothing positive. And when my hair starts turning gray, you say I'm like a fine wine, better with age. I guess I learned it from my parents. The true love starts with friendship. A kiss on the forehead, a date night, faking apology after a fight. I need a man, especially kind, get out of the car, hold it. Manano hari abakobwa bandi inyuma. Mani babanza baguhe gift uraza kuririmba. Wait, Tiana. Singira gwe ngukuke nta mpano ufite wabushita we igira umwana aririmbe gwahedi sheri. I need a man who's patient, kind, get out of the car, holds the door. I wanna start dancing, living room like we're waiting to see ya prom and grow. Always someone who makes me feel like I need a man who loves me like my father loves my mom. Done. I'm that man. I'm that kind of man who will love you as mama yake na muzara tate uko mama wawe yakunzwe na papa. Nigukunda bikurenge. Sheri, you have a talent. Urumva? Karam. Opuchu. Ufite impano. Ariko sinajye muri kungira ikibaju nta muntu n'umwe tudahura nkabwire ngapucu. Mwana nashaje. Ufite uburambe ariko ufite uburambe ari kuri moto. Barashaje pe widukomeretsa mwana wanje. Ufite experience mu kazi. Nisi yarakwigishije ari kuri moto. Niba ari uko mfite amatama manini nzarya bicare ko mureka kunyitagura. Akoshemana. Kui. Karan. We love you, urumva? Love you. Unyandikire ndakwereka uburyo indirimbo imwe bajya muri studio. Sibyo? Yego. Ubwire musaza wawe guhe nimero yanjye arayifite. Cyangwa niri shano muri kumwe arayifite. Iri hashano iri abutisi. Wakunga Yego. Ese urwo ruhomora uwo bagiye kujya kuba mu DJ koko. Uwo mwamubwira n'agasubira wabo mu rugo. Yewe sha. Ufite imyaka ingana? Aranduta ndusha umwaka umwe. Namubwira iki nashaka soke no mu gihugu. Wasohoke wakisanga mu kabari nasohoke no mu gihugu byose biri bimwe. Uyu muntu witwa Lucky arakomeje uvuze ngo azakorera Queen indirimbo 3. Lucky Holibo. Holibo yanditse. Uramutse umwitegereje ukamureba ukuntu ameze urumva? Nta cyizere cy'ubuzima kiri muri ntuzaye nagumana uburoro. Don't judge a book by its cover. Oya ndamujyaginze nakakubwe n'umurugo. Wowe umuntu uri hariya yirirwa tukana ndamuzi. Nakiguma n'indirimbo zawe Queen tuzamu wiki wagiye ukare. Ariko ntabwo biseri. Modern serious. Diseriye ko diseriye. Urabona rakaliseriye. No umuntu wanze kutuzanira ibintu byabo. Reka banashanga. Wari tujyanye ntabwo ugicariye bisize he? Hot news ni mu murebe nayo ngo amwemereye indirimbo imwe. Hot news unyandikire muri comment niza kuvugana na Queen. Uze kunyandikira muri comment niba wumva. I mean muri DM niba wumva utari kujya kumukorera indirimbo ngira buteseze. Urumva kandi wirinda manager wibuke manager Queen. Karan. Kigali ngo mbere yuko kumanaginga ngo maze kumanaginga rumwe mu ngingo z'umubiri wawe. Thank you sir. Ntabwo natuma biba. Ntabwo atuma biba. Manager. Urumva? Kobingo aguhaye $50. Nayishyira hano nayimanike hano nayishyira ibigambo ntabwo ngiye. Khalifa, I will play her one song as well.
Okay, nayandikire. Really? Rega nakubwiye Queen we washa no kutanyuza. Smartphone solutions. Ahanga ni wari ibisubizo Solutions. by'inzozi zawe. Agukoreye audio ebyiri. Nizere ko Nizere bahita banyandikira. Kwa ele kandi iyo ni miliyoni tayari. Ko Queen azakorera audio kwa ele. Reka dukomeze ibi ngibi byo kwandika ahanga reka nkubwize ukuri n'uretse gato. Ahangaha n'umuhungu wo kwa Kazungu hano wa undi kwa Murokore urayizamu w'umusekirite ashobora kwandika no kubikorana ibintu bitandukanye. Unyandikire muri DM uwabyemeye byandike muri DM kugira ngo ubikore. Ntabwo ari ukuza kwidarapa hano ngo uvuge kuri buze nyandikira muri DM. Urumva? Dufashe uyu mwana. I am serious. Clevis nawe ari serieux ngakwemereye audio imwe kwa ele. Clevis serieux wandikire Godfather muri DM. Sibyo. Wowe gusuhuza Liza nguraho neza umwiza reka mande nsuhuza abantu mpresenta pano yanjye nimara kuyipresenta hanyuma noneho dutangire icyatuzanye reka dutangire kuraga bari muri pano. Queen, introduce yourself ku bantu badukurikiye 650. Njyewe I'm Queen Liza. Ukora iki? Yeah, and I'm an artist, nubwo bitaracamo neza ariko ndiwe. N'umuhanzi mu byifuzo ntabwo ari ahanga ngo tubone ibihangano bye ariko tubirimo. N'umuhanzi kazi kugeza aya masaha yikorera ku giti cye. Clevis atanze $500. Nabyandike. $500. I know this guy. Hama sports we nawe aragarusa aravuga ngo ari sawe. I know he's serious. Uramuzi? Yeah, ndamuzi. Okay. Twagiye aha uri umuhanzi kazi nyirabutisi ngwino muri kamera Tiana ngwino. Hanyuma ngwino DJ reka kwandikira uwo mu DJ mugenzi wawe bazakutikura. Ngwino ndashaka kumva Tiana. Murebe hano. Who is Tiana? Tin Marlin. $2000. Gotsa ko muri abantu b'amafaranga bakomeje kuza tubigenze gute? Jaja $500. Uretse gato agira umuntu umanuka bantiza umwanya bazamuka. Mbere ko tuva muri iki gikorwa. Nanjye manura bazamuka. Na requesting dore ngo $200 niba requesting. Hagira umuntu umanuka mumanuke. Mwe mumanutse manze niba bano gusa aba bantu ndatekereza ko uretse gato aba bantu batwandikira abaza kuba seri baze kutwandikira Tiana twagiye kabantu nawe uri kumvanga uri seriye anyandikire cyangwa yandikire Queen. Tiana ibwira abanyarwanda nanjye ubwo murampa umwanya nzamuke muri account yanjye. Utegereje iki? Twagiye urava muri urundi ese ubundi Tiana twagiye. L'amour 250. Tiana. Oui. Ibwira abantu. Witwa urinde uri gatiki. Tiana. Ukora iki mu buzima? Ndi umunyeshuri njyewe. Bakora iyo bwaba. Queen ngwino hano. Uri igishwi. Queen Tiana kora iki? Iyo bwaba. DJ vayo. Ari kuvugisha umugabo. Sibwo mugiye gusamba muri kwande? Muri aho muri ni kwande? Muri he? Wowe kuri kuntunga intoki mu muntu muri kwa Queen, okay. Umva. Murakoze cyane. Naje muri account yanjye nta mwanya mfite. Nta mwanya oya turaza kubasimbura kuko kugira ngo uze mu yawe. Muramanuka kwa Tiana hanyuma muze mu yawe kuko abantu baruzuye. Bagiye kuzanira pizza. Bagiye gusambanyiriza pizza ntibagiye gukorongora kubera pizza. Igifu cyawe kigiye gutuma utangira igisema. Bagiye kugira ngaho nyibwira murinde. Bwira abanyarwanda. Uravuze?
DJ Nessa. Okay, ndakubona hari hasi DJ Nessa. Aha. DJ Nessa ufite imyaka ingahe? 21. 21. Are you single? Yeah. Okay. Okay, twagiye DJ. Umuntu ushobora gukopi ushobora kugira biza amasaha akaba gufite nk'ikiryo cye muri iyi minsi akagufasha mu rugendo rwawe rw'ubu DJ ariko nawe umutima wawe nawe nta mugabo ushaka uracyashaka kuba single nabwo si umugabo aza akankura mu kazi kanjye byagenda no ntabwo agukura mu kazi kawe akanagusapotinga mu kazi kawe aha nta mugabo wakwemera kujya kurara mu ijoro kandi wemeye kuri gitegwa joro none ko bingaburira ko binonze yagora ku myaka 21 muri covid ni okay agari ibintu bya covid ngo bya covid ndi kubyibuka ngahita numva bafite imyaka 16 turashize inshuti Denise ndabona muri covid hashize iminsi muri covid hashize imyaka 5 ari mfite 18 gute zi covid wabaze 2024 wazo 15 kurangira 2022 mu gutangira covid yarangiye 2020 gabanya ubandi 2022 nta kibazo iburayi barya kantu afite imyaka 14 ntugire ikibazo saba kumutaba ya kamera urashaka mbaze nde Tiana ngwino Tiana no munyeshuri bya bintu Tiana Tia bwazajya kwiga mbwira bwa mbere urumva the first time I know you open hari bya danje the first time urukumva wibaje ngo is this ibintu biba kuri iyi si seriously hirya no hino baza nkuko abajije Nessa bwa mbere bakmanika kugura he mu mwaka nyuma yuko nsoje sinasiki muri vacation ya kiwerewere kugira ngo none so sinasiki ntiyaza umufata ku ishuri cyangwa ngo tubyibagiwe ako godfather urakoze cyane reka tugende kuri Queen Karame. akivuga ufite imyaka 20 ufite imyaka 20 ku myaka yawe 20 sibyo ndumva nta kintu nakubaza